Pozdrav ekipa i dobrodošli u novi vlog. Evo, već je lagano vrijeme za Ogulin, ali evo napravio bi nešto šta govorim si od početka sezone da ću napraviti. Ekipa mi je još prošle godine govorila daj ajde kao snimaj, komentiraj tuđe vožnje u Hrvatskoj. Glupo mi je to napraviti, mislim da to nije u redu jer eto, mislim jednostavno da nije u redu da ja komentiram tuđu vožnju, ko šta smatram da mnogi koji komentiraju vožnju, ne možeš ti komentirati vožnju nekoga ako se ne nalaziš u tom autu. Ima stvari kojih se može komentirati, ali uglavnom ne bi to radio, ali ono što mogu raditi, mogu sam sebe komentirati. I od prve utrke još Skradin sam želio iskomentirati jer je baš onako bilo odvoženo dosta ok i cijelu sezonu govorim ovu ću trku. Ali evo jednostavno nisam imao vremena, nije ni sada ga imam previše, ali evo zadnji vlog što je izašao i zadnja utrka što se sve izdešavalo pa sam rekao ajde bilo bi u redu barem da tu pustim snimak tog treninga gdje sam prevrnuo auto i gdje se izdešavalo sve to što se izdešavalo i da malo kažem cijelu tu situaciju oko svega i tamo mogu iskomentirati neke stvari što se tiče moje vožnje, tako da evo, možemo krenuti šta se mene tiče. Uglavnom, na prvom treningu sam primijetio da auto izbacuje iz četvrte brzine. Vidjet ćete da nekad ne držim mjenjač u četvrtoj brzini, a nekada držim. Nekad ga držim u svim brzinama. Zašto? Zato jer auto je ispadao iz četvrte brzine kad ne bi bio pod opterećenjem. Znači evo recimo sad ja ću ovdje startati i držim gas 1, 2, 3, 4 i dok držim gas auto drži u brzini. Ali kad auto nije više da držim gas ili malo prikočim nešto, kad nije opterećenje na motoru i u mjenjaču, onda izbaci van iz brzine. Evo, tu sam. To je trening, tako da brzine nisu točne, to je još opipavanje terena. Uglavnom kako je auto izbacivao iz brzine, dao sam sam sebi dao zadatak da moram sad naučiti di moram držati ruku na mjenjaču, di ne. Evo recimo tu je pravac, auto je pod opterećenjem, tu ne moram. I sad cijeli ovaj dio je četvrta brzina, treba držati ruku na mjenjaču, biti točan, tako da onako, možda da sam naviknut ovako voziti bi bilo puno jednostavnije, a samo odjednom tako naučiti voziti nije lako. Ovo inače ide trećom. Tu još nije ni grip kako treba, jednostavno ono što govorim, trening je ispipavanje terena. Peta, sad smo opet u četvrta. Eto, tu već mi mozak ne funkcionira jer razmišljam o stazi i držim mjenjač u trećoj. Inače, tu sve ide isto četvrta, ima jedan dio gdje se malo trećom pomogne. I sad dolazimo na drugi dio staze. Ovdje auto više nije toliko dugo četvrta brzina, tu je već više treća brzina i tu se ja počeo o tome razmišljati. I tu sam se ja zezno, znači zaustavit ću pauzu, znači sad sam na suncu, znači ne vidim zavoj ispred sebe, sad sam ušao u hlad. Sad se vidi privikava. Pustit ću vam poslije da vidite šta mislim u kojem sam zavoju bio. Uglavnom tu sam se zbunio, to jest ne tu nego još ovdje. Znači tu dolazim, držim ga četvrta, treća. Ja sam tu trebao dignuti ruku i sad tu razmišljam ok, ne moram držati u četvrtoj, nego ne moram držati ruku dok je u trećoj brzini, nego samo u četvrtoj, kao to se baš ne sjećam da sam to razmišljao, ali dalje sam držao ruku
I sad taj trenutak razmišljam, jao di sam. Kako sam počeo razmišljati o mjenjaču, izgubio sam se di sam na stazi. Sa desne strane sam vidio džersije, a ti džersiji su mi oznaka za zavoj poslije, koju ću vam poslije pokazat, da ide to pun gas. I tu, šta sam već rekao, sunce, hlad i bam. Jednostavno, znači, pala koncentracija, izgubio sam se di sam na stazi i istog trena kada vratim ruku na volan, eto tu sam u biti već sve shvatio šta se dešava. Sad ovdje ja sam pustio mjenjač, stavio ruke na volan. Milion ljudi mi je reklo, to se ne smije, ti moraš ruke staviti ovako. To su mi rekli ljudi koji nemaju pojma o autosportu jer to gledaju, a i rekli su mi ljudi koji znaju da to tako mora i to stvarno bi tako trebalo. Staviti ruke k sebi, da ne lete okolo po autu, da ne udarac u volan koji dobije se okrene volan, nešto da ti ne polomi ruke, pogotovo ajmo reći u nekim drugim serijama gdje je to puno čvršće. Tako da uglavnom da, to je krivo, ali jednostavno to je moment gdje ja ne razmišljam šta ja moram napraviti. Ja jednostavno nikad nisam naučio napraviti to i moja reakcija na izlijetanje je jako se stisnut. Tako da ja sam to tu napravio. Evo, lovio sam, koliko se stigne vidjeti, oba dve ruke na volan, stisao volan i čekao da auto stane. Evo, tu sam lovio s oba dve ruke volan, držao i tu već, znači šta se tu desilo, auto je lupio u zemlju, napravio je salto, znači uopće sa desnom stranom krova, desna strana nije uopće takla zemlju, auto je napravio salto i pao je na lijevu stranu krova, sad ćete vidjeti s lijeve strane kako će dobiti tir, pa evo, znači šeko na lijevu stranu krova, tu je auto pretrpio najveći udarac i ono što se ne vidi i slabo sam i sliko, zadnji lijevi kraj auta je dobio onako dosta velik udarac, ali od gore. I tu se auto vratio već na kotače. Već na tom trenu dok je auto bio na boku sam u glavi imao, znači ono, ko da sam imao 5 minuta za razmišljanje, a ne ove 2-3 sekunde niti. Ono već razmišljam, prvenstvo, auto, šteta, ajme meni. Tu već ja učem od bolova. Da, nekima je smiješno, meni uopće nije bilo smiješno, užasno su me boljele ruke zbog toga šta sam napravio krivo, šta sam se automatski stisao za volan. Jako su me boljele ruke i ušlo mi je staklo kroz rukavice unutra. Evo, čak još uvijek imam jednu porezotinu, druga je zarasla. Tako da, eto, tu sam malo jaukao. Tu čujete da se opalio ventilator. Tu sam onda prvo iskopčao glavnu sklopku. To se ne vidi jer se kamera pomakla, ali se čuje kako bacim, ugasim sklopku. Ja učem, gledam ono, još kad sam iskopčao gledam da li mogu mrdati ruke, prste. Nije dobro. Uglavnom onda su tu stvarno brzo došli suci, svaka čast. Odmah su prvo provjerili kako sam ja. Pogledali oko auta šta treba, već su bili na vezi, javljali kakva je situacija da se sve pripremi, da se čim prije može nastaviti trening, da se počisti. Ja sam tu još bio u nekom blagom šoku, još sam razmišljao u glavi šta se desilo, još sam oprezno se mrdao da vidim da nisam niš slomio. Mislim, iskreno nije bio neki velik tir kako zna po nogama, najviše su me boljele te ruke i tipično ramena, malo kičma, jer inače me malo kičma zafrekava i tu sam baš dobio tir u kičmu, pa me to malo boljelo, ali evo kao što vidite jako brzo sam izašao iz auta, tu od čoka nisam se ni zahvalio, ponudi na vodu, baš sam bio već sam se razmišljao milion toga šta sad, auto, prvenstvo, evo ja sam tu već bio vani i eto, u nevjerici gledao auto. Čak i kad sam izašao nije mi djelovalo tako jako strašno. Odmah što sam pogledao, vidio sam da su kotači na broju. I vidio sam šta se je vidjelo da svaki kotač prednji stoji na svoju stranu.
ok, ono, mislim, niš ekstra trebalo vidjeti točno šta se desilo, ali eto, nije me to uplašilo, jednostavno, ono. Sad, ona pozadina. Šta sam prvo napravio tu kad sam ugasio kameru. Uglavnom 2020. Prije nego sam preselio u Zagreb i otišao raditi za Rimac, isto sam se spremio za trku jer mi je bio san skinut rekord u Buzetu, normalno klasa N3. I eto, desilo se te godine da sam tamo razbio auto dosta, tako da nisam imao auto za nastaviti sezonu. Ja sam imao planu kroz neko vrijeme lagano popraviti auto, nastaviti voziti trke, nisam planirao ovakve borbe jer jednostavno financijski je to puno zahtjevnije. U međuvremenu sam upoznao Miroslava Rastovića, eto, većina znaju ko je on, oni koji ne znaju, nadam se da ćemo ga predstaviti u jednom vlogu, da sad ne dužim previše, kažem ko je on i šta je. Uglavnom, prvo smo se družili, on zna za mene, zna čime se bavim, znam ja za njega, znam čime se bavi. I onda je on jednostavno, jednom dan smo sjeli na kavu i rekao, znaš šta, riješio sam ovo, riješio sam ono, tu, ti dogovori ovo, ono, idemo ti raditi auto da te vratimo na trke. Tako da evo, od onda ajmo reći, u jednu ruku on preuzeo štafetu i onako gura, pomaže, nevjerojatno, ne znam kako ću se čovjeku ikad zahvaliti za sve to. Mislim, sve je to obitelj moja radila cijeli život za mene i isto tako ne znam kako ću se ikad odužiti, zahvaliti. Ali ovo je jednostavno nekog koga tako reći ni ne poznaš kako treba, on bi pomogao. I od tog trena surađujemo, funkcioniramo odlično. Tako da evo, hvala puno Miro za sve. Složili smo auto, pobjedili smo, napravili smo prvo rekord u Buzetu, pobjedili smo onda iduću godinu brda, drugu godinu brda i sad ganjamo treću godinu brda. Tu je puno ljudi koje je pomoglo, pratite mreže svih non stop, hvalim, svima se zahvaljujem, nadam se da im više nisam dopizdio koliko im se zahvaljujem i nadam se da ću im se jednom moći svima odužiti na neki drugi način, ne samo vikanjem hvala. Uglavnom, prvo što sam napravio nakon svega ovoga, poslikao sam auto, što je najgore, par sati prije je on ispratio me na prvi trening pa je išao dalje. I poslao fotku i rekao je, sorry, ja sam mislio u tom trenu, gle, zvrnuo sam auto, to je bio tir, nećemo, kako dalje, I on je opet organizirao sa ekipom iz Javora i evo svim mojim, tako reći, partnerima i sponzorima koji su, kaos napravili da se potrude da odvozim trku. Zvao sam ljude za dijelove, zvao sam par ljudi koga god sam zvao, svi su mi rekli, već su me zvali, nemam ovo, bla bla bla, znači strašno koliko su se ljudi potrudili, tako da evo hvala svima da smo se vratili. S druge strane, da sad ne dužim, evo to sam htio reći, čisto da imate za nešto za pogledat prije Ogulina. Par stvari isto, ne znam, i žena mi je to rekla i često ljudi napišu zašto na treningu. Gledajte ovako, zašto na treningu? Trening je tu da se probaju različite stvari. Ono što sam već u masu vlogova rekao, mijenjaš setup, stil vožnje, putanje ako treba, a s druge strane kad se ovako nešto desi, bolje da se desi na treningu. Vidite po vremenima da na treningu nisu to ta vremena, ali uvijek se može desiti, nešto hoćeš probati na treningu, zeznaš na treningu i bolje je. Jer evo gledajte, da se ovo desilo na utrci, ja bi popušio bodove i eto, jedna trka manje. Tako da bolje da se desi na treningu jer imate mogućnost restarta. A ako se desi na utrci, nemate mogućnost restarta. Uglavnom, eto, to sam samo htio na brzinu, nije baš bilo na brzinu. Eto, nadam se da ste uživali u tim detaljčićima. I to je to. Hvala svima za ogroman support. Nadam se da će vlogovi postati popraćeniji.
ko što je bio ovaj zadnji vlog, da neće biti samo zato da moram zvrnuti auto na krov da bi to tako napravilo bum. I to je to, sve znate, like, share, subscribe, dole je PayPal ko želi pomoć, hvala vam, ne mogu opisati koliko ste pomogli s tim ove godine. I vidimo se u Ogulinu, dođite u box, uzmite naše proizvode koje dijelimo, opalite fotku, tagirajte naše partnere, jer možda ćete baš vi voziti Porschea ili Ferrarija po Grobniku ili osvojiti taksi krug u Porscheu GT3 RS, tako da eto, popratite nas.